K15! Ale već što ova prava policijska zemlja, znači ne može čovjek da iskoči kao gospodin u grate. Vamo spomenici stovara, ne zatnale ulica, vamo štrajkuje koji staka vakagu, da ne možeš 90 da voziš. I što je to, kazna ga drk 50, si pljuknao, si močil 50, pa ja što je, kako da drvnik je mene. Što je sve ovo, što ga je? Kaj je država ve slova policija? Vamo je oružje i prav, pljačke, oj tak, policija, kada slava, mene dozvola. I sad, brat, tu sedu alkohol, ne može da imam gospiju, večer ne može da pio da, a ovo je, hej, a me, dečko, a me, dajte dozvola, a me, ja, što napravite, koga ke mi ja vratiš? Значи тргни ги луѓето од тамо, тргни ги. Заградите со лента бе колега бе. Прво ќе сликаме, после шлеп Абе, камионот дечко, ќе дай, дојде. брате, тебе ја дозволата, ти ке се сликате со Каква брзо. дозвола ти даде? Ти нормален ли си? Ти свесен ли си што направи? Зашто, што? Како бе што направи? Што? Возиш 200 бе, 60 е дозволено. Имаш 2 промили алкохол у тебе, не можеш да стоиш, а 0,5 е дозволено. И четворица луѓе сгази он дека бе. А колку е дозволено? K15!